Hello everyone, mayang ngasigi video asidi lawatagi ima panthoipise akhoi bhamol lekai khawang panda thadabagi mayam changdana thileeba ado yengba thorakpani ado chahi khudingi di ngallingai do oina ima panthoipise yoreeba ado handak chahi di mamme yorakpada ado ima se khoramba chatpadi ngamhodre mayam chakani aina hainaraga moi mayam di chatkhre aidi chalhodreba ado ima se masag yam nungshi masag yam phasai ko ima se mamitsu yam ingna yam nungshi ne yengi ado ima se lawata latpani ba numitari ni chupna latpani ado ni mayam ado kamai thadabano haibado mayam su yenghalage mamang chahi khudingi di laphuda tawraga thadabani ado handakti mammaga sulabanina laphuda thadaroidaba mali ado yengasi mayam 지금 다 들어와. 이마 마이비 하이도록 떨어부 봐. 이래 발봤어. 감사합니다. bagi awak Jepang tu minasi, apabila kau lagi lebih bas, selang lagi bas, lagi lebih sampai ikut masuk, kalau kau sisana yang lebih dari belum jadi segi, sini baru apa, kau ikut masuk sisana yang masih semua panggilan atau mana itu macam kerja apa masih terus baik itu. mayam ima se thadabagi gari dagi thangdana putharae ado aina yengisina thong muthakdagi yengtharakpaneba Mèo cọp đi mình đã lôi rồi cái gì đó không nên sủng ấy chắc khi tôi ra là cọp đi nhiều quá
저희는 건드려봐 라이의 꺾였다 타랑 방탄으로 모든가 누미 Tentang segi sejarah ilmu pelajaran asu, orang masih mengatur thana tentang tidak mati, itu nenung sisana serulang ini juga segi tempat asu, simbolan dari sing dibaca lagi kalau petangga kori, amadi nanti. Mỗi sự lại đâm thằng là mà đi vào Lai school lambi do phatte ho. lại sống lambi mà khoang này Lai school lambi do madu lak photo koi thi ni. lại sống lambi sẽ là đi khoang này ấy chứ dre mẹ em Tengah-tengah mereka kesenangan mereka kata kejilan dorong untuk tidak. Tampil di mana? Yai Pare. Tampil di mana? Isim coba kamu siapa? Kita belum ada nawab sendiri. Kalau kita kemarin isim coba kamu siapa? Kita dia sudah itu tentang kita lah. ai thật đó lôi vậy kia mi xịt cho lôi hành rồi nè Lagi dah. nó có sao hành leo lại rồi thật đấy lagi yang caloi singa Igi kasai lap pada penglukit usai sagi garis